nimin lama trek chung cha kan soi to a trek kha chu in kai chon thelo ngang ngai tin in kai chon the ni pon in kai chon ni pon in kai chon har ti khan an soya ui thak ro chu in kai chon a ola hemi vun in de tang te hin ui thak hi vun nan da luar tak le tak sa de tang in kai chon ol tak ani a in kai chon ol tak ti hian in hemi han in chi bai le hemi han in ko thuak atang chuan in kai chon thei mek lo ba tle ma tak sa te po in de ri ve do wanga ya tin he ba kha hian thom no atang te po in kai chon thei ani a mut puan te le thom noin hak to ma tang te pon ui thak hi scabies an ti a frik pakhat sarcoptes scabi wanga lo amani a he frik hi te tak te ni in mit longin a mu thei mang lo ani min ui thak nat na frik a kai tanga kar ni tanga kar bu vela an na lo long chuak tlang pui a tin vuna arnge ang deun alo pol sen deu a chunga tui fim om thina a hi hemi vun pon lang der stratum cornea man ti a hian lutin a tui thina a hi kalna kong hi baro an ti a hi a buang emo awar de omongin alang deu triat theya millimeter nga tanga millimeter som panga sei ani tlang puya phulhip ang dewa omin a hi le tui omna la thikle tui omna te chu te takte na dum deu kal thina ui takhi abi takin zana ya thak du a zana kan mudona result kan sin luma tiang a hian lo thak do em maya he ba ka kholuma athak zwal bi ka hemi athak chan hi taksai na hrik le atui a huat hemi allergies wanga thak ta em mai hi ani chi na ni tin a om du na te chu hemi kunjung tangkar te zak nuai te mong tam te kap le ser hemi kiu dul ban rek le mal puya te hom tlang puya ui thak vei pa pakhat chuanin sazu han thak tak ki chu po thak loka alkat rakong pui han ra hrual nok ki cha kum bere ati hialani tin e ba khan naw panga chuanin mai le ke pha kut pha hemi luvuna ta pon om theya ram chang kang lo a he tam tlang pui a ui thak hi tin mun pakhat in pakhat emo a mi hring chen tam nam huna in ka chon ol bi ka e wang hian jail tang te hostel a om ten hai ka chong du le a pakhatina kai chuan ti khan ka chong zel na ni chu tin chung kwa in ka chung kwa kai ta pon oma in wi thak hi hemi STD kan ti sexually transmitted disease me chen patna atanga banda in ka chon thei ne lo ma sela hemi me patne chet na man la ya taksa in te na tangin ai ka chon ve thei bokani tin ai kol na hi anoi chi te le ai chi te po oma man tlang pui chu permethrin clotamidone benzil benzoate le linden te hi noi an tlang pui ya mi pakhat en kol chuan hemi chen pui te po hi en kol ngai thri chan chu mi pakhat chau en kol chuan in chen pui dang te tang khan in kai le zel thei tin a hrik hi mi hring taksa ni lo hemi thom no le thil danga hianin mi thum vel adam theya hei wang hian ni thum kalta a thom no hak le sil puan sim te chu tuisa chia vek ka tha a ni lo pon chumi nuwa chen ro na ti ro jaya ra ti ro ka tha a chumi ni lo pon ni sa pho vek a tha ni chuanin kan en kol dan a hianin ani ngonga chin nuai lam panga hianin abi takin permeten ni man tamani a ngonga chin nuai lam panga hian taksa phum pui noi vek tur ani a to chuanin abol na lai dia kan thoi tam bi tur ani chu chu da ka som ni pali che chen lo ma sela vel a thei chuan tuilumin in bualila chuan ani ni na tiang khan ti le ila chuan chu chu kar khat nuwa ti le taila tiang chuan ngo chin lo lam pang zong zong ka en kol dan tlang pui pakhat chu ani a hemi ui thak ve te hi anin hiat na sa theile a
he wang hian an vun te pawh an hiat pil pheng phung fowa nata hrik dang na tlak bawk a secondary bacterial infection he wang hian vun te pawh alo pan theia hetianga hian vun na dang alo awma infection te awm chuanin kha kha enkol phot tur ni a chumi dam huna ui thak dam ngode chu hlui emo kha kha man tur ani tin taksak na dole theina khol chak lo te a na sabi thina tlang puin an ni anga in chuanin phuli phang te pawh na awma vun te pawh a khon uai theini hetiang hi chudam pawh dam har bi ka vuna hrika awm tama wangin in kai chhawn te pawh hol bi ka hetiang te kan nei ni chuan hemi kan enkol ma hi chu mi zinga te pawh tam lo te pawh a puimo ve bawk ani tin he ba ka hian tea tree oil te pawh hi noi a tha a thak ti zi om theya hemi apan apil te pawh te dam pa theya marcha tanga siam capsaicin cream homa en te pawh hian ti zi om theya tin nim hian in hemi rik te pawh hi tilumin a thak te pawh ti zi om ve the hriat ania nim sabon na oma hriat te pawh oma ani lo pon hemi nim na te pawh kan chhum theya khamia tui te pawh kan in chul theya aloe vera te pawh an hnoi thina tin clove hi hemi longpara tanga siam hemi hriat te pawh hian mang thina hi permethrin hi a cream le a oma jeta kan soi ngonga chin noi lampang noi tur kan ti kha he ba ka sabon no om baka in bola ta man mai turin tianga hianin a cream a chuanin neoscape te zenscape te ten ti a scarab blossom le company ming sang in dora ai tur amba tin hemi with hak na sala tu ang chi a chuanin ai chi ivermectin te poyan mang thina tin hemi a thak lu tu pg am nan chuan antihistamine cetirizine te levocetirizine te hian mang tlang puya anasale te tianga ziam thelo chuanin atul dana zirin steroid ag te pawh an mang fowa hemi treatment lak tir hianin kar khat vel chung isu azol sawan wati mai turin anasat du zoka ma se kar khat an ve chuanin zo in azia chho ve zela hemi vun thi a tiat lak zela khanin zo in azia chho zela thakhat vel chung isu a thak te pawh hi la om theya then khat chu adam nuwa te pawh han a thak khala om theya tin thakhat vel nuwa pawh a thak chuanin ala dam chiang lo te pawh ani ve thei tho ani tin ni china kan soi pakhat pui modu pakhat chu taksa ve him to call ti chak khani ya natna in kim ma hian alo pui mo a ami ui thak te pawh ani do ne tur hianin in ve na tang khanin taksa ve him to call ti chak hi alo pui mo ve le zel ani